Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga luksami, mga pagaremi, yeso programa tanu Islamic Da'wah aron di pamagusen ayan kutasabat ko mga bandingan o agamatan o agama Islam makanggulalan si ko mga pagarinyo isaw nagyang kayapkan giyo Sheikh Ali bin Mustafa nagyang kaya pagaritano si Sheikh Nasruddin Alamada sa nagyang kaya masaymanto nabagan Sheikh Nasruddin Alamada sa makampat na usayan mipantag si ko ay mananiyan nakapakililing falyatafaddal mashkura. شكرا خير. إن الحمد لله وبه نستعين عليه نتوكل والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mangorifin Allah Ta'ala yung koto kapakailaylay na tantuanan pihak anak-anak sisagyan koto mga amal tanong ubon pagkadan lagi-lagi koto hadith o Nabi sallallahu alaihi wasallam amiyanu yan ay pagkalakyan siya ko mga umat yan nagyan koto ubakiran mapadala magyan koto kapakailaylay lagi-lagi koto tawa misyong bayang pipi-pipian yan, naging ko ito sambayang yan para bumatiro mga tao ay manan yan nas kanyan na bara sambayang yung ko ito kapakililin na padanan sa gin ko ito klasya kapanan ko ito ay manan yan na may ito yung ko ito circle asgar may ito ay manan yan na kapanan ko ito lagi-lagi ko ito ay manan yan na Nabi sallallahu alaihi wasallam na inisioon kung kaya panutulaw no Abi Musa qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله tigo inisyo ko Nabi sallallahu alaihi wasallam agin ko to mama am yakin buno ay para sisagin ko to manan nakawaraw niyan na buhay manan am yakin buno ay para sisagin ko to personal interest yan nagugin ko tamyakin bunuay para pakilaylay na andon iya manan yan na mapapadan mo sa aging kotolalan si Allah Ta'ala tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yan din ito iya manan yan na pakadakala usayan yan nun na punto sa aging kotolalan tiruan yan nun man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah sa din sa tao making bunay ay antap yan nun na an mabaloy so katiro Allah Ta'ala iginan itingagunting karaan nabuan mabaloy so katiro Allah Ta'ala ay manan na aya mga makaumbaw fahuwa fi sabilillah nagito ya manan yan na dalan sang ko Allah subhanahu wa ta'ala miyakal miyali prinsesa manan yan na hadith ko kaya panutulaw ni Abi Umama al-Bahili qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita rajulan ghaza yaltamisu al-ajr والذكر ما له miya pantulo Abi Umama al-Bahili pitero yan miya kataling uma si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam mama pitero yan anto na igdaka saging ko ta mama ay manan yan na miya ki tidawa ay antapyan naging ko to ay manan yan nakadato gin ko to bala sukay gin ko ta ay manan yan na bantu-bantu si ko ay manan yan na madaglatao na anto na ikaparolin yan فقال رسول الله Nabi sallallahu alaihi wasallam la syai'a lahu miya katlon yan matero ada mambagian yan da ay manan yan na mapambagian yan tama sa miya katlo yaqulu lahu Rasulullah napitiroon o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yaqbalu min al-amali illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhuhu mata na Allah Ta'ala na da terimaan yan si saging ko to mga amal inunta so kabali aging kutuwa amal ikhlas para busi ko Allah Ta'ala nagu aya antapyan na para si ko Allah subhanahu wa ta'ala ini sugu Allah Ta'ala aging ko taking gularan saging ko to simba si ko Allah Ta'ala gularan saging ko to ikhlas si ko Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahu ad-din
daa ini sugus ikiran inunta sukasimba iran si ku Allah ngulalan saging kutu kapag ikhlasran sang ku Allah para busi ku Allah subhanahu wa ta'ala ay mana na mi nambayan ka langwa mi ka sa zakat mi galba ka sa galba ka mapya na para si ku Allah subhanahu wa ta'ala. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadin sa tao ay masisimalaw niyan na mimbarat mo ayan sukad na niyan si sa alungan amori masusuwatun sa Allah Ta'ala galbak sa galbak kaya manan niya ng mga pipya wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada na ubaniyang panakuton so simba niyan si simba baniyang panakuton so ay manan niyan na kanan niyan sa may tubo ay manan niyan na say ay manan so kapakililin na padan saging ko ay manan niyan na kapanakuto ay manan niyan na may tubo. Mga urip ng Allah Ta'ala, lagi-lagi ko tayo manan yan na tulokataw, ang klase niyan ay manan niya mga tao, amyali sa hadith, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, pagkataling umasiran si Salungan Amori, inna awalan nasi yuqda yawm al-qiyamati alayhi rajulun istushhida. Paganay, mata natin ko Nabi sallallahu alaihi wasallam, paganay si ko ay manan niya ng mga tao, kukumensiran si Salungan Amori, naging kutatawa ay manan niya na miya shahid. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Nagpakataling umaging ko tayo manan nakitaling umaging ko tayo manan niya na tao ay manan niya na miya shahid na paki sabutan ng aging ko tayo manan niya na limu o Allah Ta'ala na taman saging ko tayo manan niya na miya kanalian na turunun fama amilta fiha. Anto na yung manan niya na inikiliyan ko, nanto na ikiyang galabakang kaon na tigilan qataltu fika hatta istushhidtu miyaking bunuhay ako para si Erka taman sa emanan yan na miya shahid ako na tirono na emanan yan naska na emanan yan na miya mukag ka miyaking bunuhay ka para matiro as ka emanan yan na mawaraw ka lagi dito mambo oriyan yan na emanan yan na ulugun sa kanyan si ko emanan yan na apoy o narapadyahan lagi dumambugin ko tayo manan yan na miya ganyan sa ilmu na buwini pangandaw miya o biyatiyan sa Quran na lagi dito mambo ay makataling masiran si sa alungan amore na tironon na pakitokawanon agyan ko ta mga limuon o Allah Ta'ala na tiron yan qara'atu fik tiron yan na ta'allamtul ilm mu'allamtuhu wa qara'atu fik al-Quran yang pegan na sa ilmu na bini pangandawa ka na para sa irka na buhay manan yan lagi nito abiyati akong sa Quran na para sa irka na tirunon qala qadab walakin nakata'allamta al-ilm liyuqala alimun wa qara'ta al-Quran yuqala huwa qari'un tiron ay manan yan na miya mong kakapyagan na sa ilmu ka ano matirwas ka na ay manan yan na mataw na gubiyati ka sa Quran na ano matirwas ka na ay manan yan na pababatya na uriyan yan na tiron urian yan na ayamanan yan na isumbuskan yan na siku ayamanan yan na apoy o neraka jahannam na ayamanan yan na pusungan siku apoy o neraka jahannam lagi dito mamuso ayamanan yan na mga tao abigan Allah Ta'ala sa ayamanan yan na tamo na lagi dito mambu amitaling umasi sa luman amore na pakikenalo naging ko tayo ayamanan yan na mga limuon Allah Ta'ala na katukawan yan na orian yan na sa kanyan at tigyan na ayamanan yan na anto na inikiliyo ka na tigyan na pinggas ko ka na para siya ka sumanin-ngalin ayamanan yan na mga tamuwakan na pero na kagat miyamugag ka kapinggas tong ko to para matiro as ka na ayamanan yan na ayamanan yan na malaigagaw o diin na ayamanan yan na matiro ayamanan yan na mapasang ika pamamagay na urian yan na ayamanan yan na isumbuskan yan si ko apoy unraka jahannam na ulugan si ko apoy unraka jahannam yun mga uri pa ng Allah Ta'ala wallahu alimum bidatis sudur matanas wallahu Ta'ala na kanalian so maninunganin ang mapapaladam si ko mga pusutano so mga pagaritan o ayamanan yan na yung kaya masatan na imanto sa yung kaya administrasyon ayamanan yan dito ti amitutawad siran na ayamanan yan na aya kipandu amisir kano mabaloy so ayamanan yan na kaya tubat yung kang gunaan yung sisaging kaya dunia na sampurna si salungan amore na mabaloy ang makapag-ikhlas kano si ko Allah Ta'ala aya ini kalakiw na so Allah Ta'ala kena ubay ini kalak siya akin ay manan yan na Duterte sabab sa upun ay ini kalakan na siya manan yan na Duterte na miyabaloy ay penanggilaan na ubakan na mabaloy ang maapansi ko mga tao ay manan yan na ipunakuturan so Allah Ta'ala
So kauya-guyag tanon, so simba galabak tanon na para si Allah Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Inna salati tiruan kaya Muhammad. Inna salati matana susambayan akan. Wa nusuki nagusu ay manana sumbalakan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya nagusu kauya-guyag akan. Wa mamati nagusu ay manana nakakawapatakan kakawapatakan. Lillahi rabbil alamin nalangun dinuto para si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu sebab mangorip no Allah Ta'ala kembali susimpatan si Allah nabuka penggunaan tanu ayamana niya naging koto kia tuba tanu nabu kia surindar tanu para si ku Allah subhanahu wa ta'ala pemangin tanu si ku Allah tariman Allah sumang amal tanu kanggunaan tanu aging kan ayamana niya napinggan lebak tanu ayamana niya nakiam belingan tanu si ku Allah nabu kia tuba tanu si ku Allah sa tariman Allah Ta'ala sa si tanu dumpat patay ku kia tuba tanu si ku Allah nabu kang galabak tanu sa galabak ayamana niya na mga pipia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanto ang masaludo daw maraya gabin ko to ang garusa yung kamaritano ipantag si kaimanan yan. Naka-importante agin mo ikhlasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Si ko kaimanan yan na dikatubat o muslim. Si ko Allah nagyan ko to habang yung pakalipat agin ikhlas ko Allah. Kulabol nagyan ko tam dahil ikaw sa nagyan pagaritano na Sheikh Nasruddin nagyan ko tam titabat sabat kumapagalitan ng mga Muslim sa aking kaimanan yan na mapipit na sa aking kaimanan yan na di kapakandil sa aking haram na mititabat sirang si kaimanan yan na kinikilit nila sa aking kutagalipiran na berang pakalipati aking kutagalipiran tapulag nila sa aking kutagalipiran na marata na kailangan na ikhlas iko Allah subhanahu wa ta'ala na dokalag si kaimanan yan na aking administrasyon na to sa din kaimanan yan na bali aking kutagalipiran nabudikiran makayang na sa kaya dunia amay kaya mga yan nakikinig sa ito nabudikiran na bas ay mga sosot si Allah at ito rin mga siksa si Allah sa mga luman. रहमतेरी चावर करता है तू बरकतों से